Kung si bentaban pentiknai ka hukum ke NGT na ka bentaban ajing adai ka wa mentudu ka bakir sa doing kashnong jawai, menin ka singi po District West Giant Hills balami kamado Additional Deputy Commissioner UMA Chalam, rengkar ka jingadon lang kiseng khoya ka wa mentudu ka senjuk wa hishnong jawai, senjuk wa hishnong rijantia, Jantia Fishing and Environment Protection Association, ibriyo na po ka District Council, na po ka Tanat Urban and Jawai Municipal Board, Lahya jure bikinala balash na karpang ban pen khu ikija bo batu na kiram pe yeng kashnong jawai shwa bakin poish ka wa men tudu ya gani ka nala pun khu jabo la tipkum ka institute nala bala pen tre da katana jawai municipal board ba na pen khat waitli bala amang manchina haki benta ba pher kashnong jawai santali menta ka jingtre kal aya chakhamat bakan thup ka nala na wa khimusnyang mirthong na Caroline la thalbo west badha panaliar nega sngirawan biang ini ya Rod yang kementeru, ni dawa ni new deputy commissioner kat ni yang ke West Giant Hill, Solia. Dah khut ye kaya lang, wo pen imbiang ya ikrek kam ni benta wo chim ya ka senjam sajisen pen baha pen miat ya ka tawer ni kementeru kat kam ke order yang ke NGT ha ka jingela file case na ujor na mas je lalu. Kini lain ni kesngi Daman ko kam ko pen thame biang wa ikre nei liang yong ka urban department ikre nei liang ka municipal nei kibitan ka council yong ka JHDC hayat to order ng GT takat kam cha minne hay lai yong i yoi wa nei liang ka municipal daman ko ka wi ka wa da pangkre ko ye kita ki nala ki wo biang ye wani jekhlia i wo wan ne ki chnong gi ma jwa te kini to ki nala da lipai le tali da chami wa wa ka kam ka kre da lai ba ta karmani kani ka jingle kani ka municipal kre ko yul tiu man baha cho choi nang wa ka mantru gi yong i ka wadang ang noti kat ni to yo i ka ler ko pangat ko yo i ko khoj ki ba khwe yo i da kha yo so te to dang ne baha cho choi ta ka ta to ka banta ka lai ni te chami le wa nei liang ka urban department dan banta gini tadi yo ya kalam ki ya to wa kini ki ba pangkai ye jakhlia harot ka mantru ki yung gu am ka mantru to kat kam gu hukum yo i to wa yo chkot ko rong ba gi no tho ko bor da batai da kalam no chief secretary wa kat ni wa dipi wa lang da ong wa ki yung kat kam wa em harot ka mantru to tempra no kat kam gi hukum yung ka NGT ka an ka wa em na ka JHDC wa giwan gon gi yung gu am san phau mitar na ka mantru to tempra Tahito bagani la daya kalami wa new officers yang urban department wa kali o menu temperana di wato wada parat Islam ni ka case lagan do arjar khanyau ni lo arjar ar paule tong pun hekini gisngi yang ni bunai April da serve ki ka notice ta karman ki wa dong ki yo dam no ki tigi nong chong chnong chu yung ki man bi an yo mi no ki da ni te temperana ki tigi yung ta ka te to ka jing wan jing yo ne ta nei liang yong i na khoi wa man tadu bo biang ka jing gantu sa chisen ya bro ginong chong chnong mato ho kot ta kani ka banta ka spa yong ka mantadu ka ler ka ka den ro to nga hi kinong chong chnong ka jingit khale mato mam thau ri nu bitwan lai nei ti daw mot ka jing tu na liang yong i yo is ka sarkar le ko tang wala di kinong chong chnong ka jingit khale i chim banta wi kre lang bo ka jing ma pun dai i kham tam wa yo nu surak wada chna ki daw nu snam na dap nei liang na do na nei te triang riang Tayoi pada nak khandau kicha kementeru. Niliang ke NGT da hukum ga da pencitom ga da khlo kontraktor mereka tu sedang beng guchna be. Dan raya ni udau chna la hagani ka arho artrek yang ni pernah April kat kamatip i ta daman ka gasngi yang ka bayram au naga at de. Dan raya watin ge surak wan. Ta surak dang ti yo chna yo surak ti yo lom tempera tang khanyi ki de. Ta ka jing ma yo em ka kai tanai ti daw ka jing kan tui i ka sarkar le wasnya bha ha chnai gi surok chnai wani won dep ta chna thung gi de na chna gi kan ro khnang yo bha yo mia tu ka khanda ko chiap ne ka wa ka man tadu i waro ta ka te ne liang yong i ta karmani ho po yalam khman yong nu disi wa kat ni wa nei ni kat kam ya kalam o ka yalang wa ong man ka por kat tu u man yalang i u chim bai i de action no u kre badai kam punjitom bai kiwan ki wa man bi an Takata emi ka jingkermen kam ginong chong chnong yong kan ni ka lom ka padai uman bahaman mi dikatu takata to ka jingkermen kyong ya gini kisngi wadang pa yini project haji sket kiwa
kurki institut nala na hajwa ini kam katte de propose kam khabitali kam jo kam katte santali sedang ni wi ta hem thong wi ta kerusniang da meten da wogani mo mana korlin ani la twa west kuwi da meten wa paneliar o kedai kiwa da sedang kam katte tang woro haji skedam gi kam wa khabitali mah ki tegi wo bon le hai ni por yu sedang ki yolti la da smart kali euro point na tang apa nus nem domon haji sket to pendek ki bro ni tiji pi batai imut tiji ke jenggut wacana mah ni ga mala agani haji sket ka wada chami hagini si am poi ga pollution wa one test ke gini ki ba yang sini da cham go to wa bon ke ki BOD na ni BOD COD na ki wo ka tai ga ka ni ga wa am tu yang ni ta kani haji sket na liang ga municipal Wai lang baga Orban da wan ra gini project hai wo yo penduna ga ketika jing clear ko hap setai de wo bo I hapo gini gi doi da bo I tiki chamber tiki ke MD ka menyau ka mapras teli ki chamber gi stage mah hai wo bu khoi gi tiki na do sedang kena do plastik gini gi solid ki plastik gini gi mo gini bro aja macam trip kala hajo kam jo iko le Iko da dau brei di gitu bai da hapok yo di duit pat kado ke stage hadin wo mi ke stage teman ke kamu berapa persen ko khoi sa kate ke jing temu kan sa ya sudah mau out of begini khat bi teli ngamong to wong sophao 100% tapi yo mud debi am terkom na the restaurant gitu sa nru teli gitu om bai chi sophao persen kamu kat Ika station gini di construction okay ke dau yang ke ni hajing kata hajin ga tu meeting wo ya man wo disi da kwa kina ga liang yang gini di ho yang ka wa mentru da liang senjuk tu ha chnong wo da kwa ki ong di kan wo da snyau gi te wo da chna ina ka municipal ye gini tu da ong gi kwa ki lipai ha sai sama ong gi wo ha yo da action wo kamon wo da pengkrek kampina ni ke sini teman ini kam te de ya iki de penyo iki begini dah cenah.